Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Uyu ni wa mwanya tubategurira kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Kugeza amagingo aya ngaya birivugwa yuko Ubushinwa tayari bwijiye mu ntambara ihanganishije Iran, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ya Israel. Benshi bakibona ino nkuru batangiye kuvuga ko mu by'ukuri ari intangiriro z'intambara ya gatatu y'isi yose. Ubushinwa rero bukaba buhaye ubutumwa bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bashaka kwivugana umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran. By'umwihariko rero mu Bushinwa bukaba bumaje gutangaza ko ishyirwaho rya Mojtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran mushya asimbuye se uherutse kwicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel aricyo cyemezo kireba igihugu cya Iran, bityo ko nta kindi gihugu kigomba kubyivanga mu Bushinwa. Kandi ukaba bwanavuze ko bwamaganye icya igihugu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kwivugana umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran. Sibyo kandi gusa turababwira yuko ibingibi ni nyuma y'amasaha make cyane Iran yemeje Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, nk'ugomba kumusimbura nyuma yo kwicwa n'ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Israel. By'umwihariko igisirikare cya Israel kikaba cyatangaje ko kugeza amagingo aya ngaya kigendereye kwica uno muhungu wa Ali Khamenei uherutse kwicwa n'igisirikare cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel kimara kuvuga ibyo ngibyo, Ubushinwa nabwo buhise busohora itangazo ryihutirwa. By'umwihariko byose turaza tubera mbere mu makuru yacu, mwibutsa ko nimba bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro w'YouTube channel utakora subscribe bo hasi ukande subscribe ndetse kandi bikukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Muri iyi nkuru kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yavuze ko mu by'ukuri atifuza na busa ko Mojtaba uyu nguyu yaba umuyobozi w'ikirenga wa Iran, bityo ko naba umuyobozi w'ikirenga wa Iran ahita yicwa. None rero yagizwe umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Reka byose tubirambere muri amakuru yacu, nge nditsiyero mpumuza mbaha ikaze mujye kuri. Ubushinwa butanze gasopo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bashaka kwivugana umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran. Ubushinwa buratangaza ko ishyirwaho rya Mojtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga mushya w'igihugu cya Iran asimbuye se uherutse kwicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, iki ngiki ari icyemezo kireba igihugu cya Iran gusa, bityo ko nta kindi gihugu gikwiye kubyivangamo. Ubushinwa kandi bukomeje kugenda buvuga ko bwamaganye igihugu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kwivugana umuyobozi mushya wa Iran. Ubushinwa bukaba bwatangaje ko bwamaganye buri gihugu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyakwivugana umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran. Ibi ngibi nyuma y'amasaha make cyane Iran yemeje Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, nk'ugomba kumusimbura nyuma yo kwicwa n'ibitero bya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Israel kikaba cyatangaje ko ubu ngubu kigendereye kwica uno muhungu wa Ali Khamenei uherutse kwicwa n'ubundi ku bufatanye bw'igihugu cya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe aherutse kugaragaza ko atifuza ko Mojtaba Khamenei yagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ndetse ko nawe agomba kugira uruhare mu ishyirwaho ry'umuyobozi mushya w'igihugu cya Iran. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Guo Jiankun kuri uyu wa mbere akaba yabwiye itangazamakuru ko kuba Iran yashyizeho umuhungu wa Khamenei ibi ngibi bishingiye ku itegeko nshinga ry'igihugu cya Iran. Ahanga mu magambo make akaba yavuze agira ati Ubushinwa bwitandukanyije no kwivanga kw'ibindi bihugu muri gahunda z'iterambere za Iran ku mpamvu iyo ari yo yose, ndetse kandi ubusugire bw'igihugu cya Iran bukwiye kubahwa n'igihugu icyo ari cyo cyose. Umutekano ndetse n'ubudahangarwa bya Iran byose bikaba bigomba kubahwa. Ubushinwa kandi ahangaha bukaba bwatangaje ibi ngibi ni mu gihe Leta ya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Leta ya Iran, ndetse kandi Iran nayo ikaba ikomeje kugambirira kwihimura kugaba ibitero bigiye bitandukanye kuri Leta ya Israel ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bifitwemo ibindiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bw'Ubushinwa ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Iran, ndetse kandi bakaba bwamaganye yicwa ry'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ariko nanone Ubushinwa bukaba bwaranenenze cyane ibitero bya Iran yagabwe ku bihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zai Jun, intumwa y'Ubushinwa mu burasirazuba bwo hagati, akaba yasabye ko umwuka w'intambara wahagarara hagati ya Leta ya Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ariyo byagabye ibitero kuri Leta ya Iran. Ubwo yaherukanaga na Prince Faisal bin Farhan, uyu nguyu akaba ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Saudi Arabia, mu biganiro kuri iki cyumweru bavuze kuri iyo ngingo. Ahangaha minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa muri Aziya yavuze agira ati Ubushinwa burasaba vuba vuba na bwangu guhagarika ibikorwa bya gisirikare muri aka karere mu rwego rwo gucubya umwuka mubi ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi, yaba Iran ndetse na Israel, ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no kwirinda ko igira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bo mu karere k'ibi bihugu. Ubushinwa ndetse na Iran ni ibihugu byombi bimaranye igihe kinini bifitanye imikoranire mu by'ingufu ndetse n'ubucuruzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, aho mwaka ushize 80% by'ibikomoka kuri peteroli byavuye muri Iran byerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Iran itanze umuburo ku batekereza ko intambara ishobora kurangira vuba. Umuyobozi we hejuru mu gihugu cya Iran akaba yatangaje ko intambara iri hagati y'igihugu cye ndetse na Leta ya Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe batekereza ko ishobora kurangira vuba. Yavuze ko ino ntambara igeze mu gihe gishya, ndetse kandi atera utwatsi bivuga ko ino ntambara ishobora kurangira vuba
yerekana ko bwashobora kubaho kwihimura ku bikorwa remezo bigiye bitandukanye by'ingufu mu karere kose. Uyu muyobozi kandi yabwiye CNN mu butumwa bwe ku cyumweru ko nta cyizere cy'uko intambara izarangira vuba, nubwo hari abavuga ko atari ko bimeze. Ibi ngibi ni nyuma y'uko mu cyumweru dusoje Israel yaraye igaba igitero gikomeye cyane cya rutura ku bubiko bw'ibikomoka kuri peteroli mu gihugu cya Iran. Umuyobozi kandi yavuze mu magambo make agira ati intambara yinjiye mu gihe gishya, ndetse kandi igitero ku bubiko bwa peteroli ndetse na lisansi bya Iran kikaba cyaje kuzamurwa ndetse no kwihimura kukaba kuzakorwa mu karere kose. Uyu muyobozi kandi yanongeyeho ko Iran ishobora kwibasira ku buryo bukomeye cyane ibikorwa remezo by'ingufu mu minsi mike iri imbere cyane. Ahangaha hagaragaza ko hashobora kuba habaho ihungabana ry'ibigo bikomeye cyane harimo ibya gaze ndetse n'ibikomoka kuri peteroli byo mu karere. Uyu muyobozi kandi yavuze ko Iran itazahagarika kugenzura umuhoro wa Hormuz kugeza igihe bazabonera umusaruro ufatika nk'uko babyifuza, ndetse kandi yavuze ko ino ntambara igomba gukomeza ndetse kandi ibitero bigiye gukazwa mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko igihugu cya Iran ari cyo cyonyine gifite mu biganza byacyo kugena igihe icyo ari cyo cyose intambara izarangirira. Iyi ntambara yinjiye mu cyumweru cyayo cya kabiri, ndetse kandi ikaba yaradutse nyuma y'uko leta ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye ibitero bikomeye cyane ku itariki 28 Gashyantare 2026. Ibi ngibi akaba ari ibitero byahitanye abo mu nzego zo hejuru mu gihugu cya Iran, barimo n'uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ndetse n'abo mu nzego za gisirikare. Leta ya Israel ikaba yahize kwivugana umuyobozi mushya w'ikirenga wa Iran. Igisirikare cya Israel IDF kikaba cyatangaje ko cyiteguye kwica wasimbuye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uherutse kwicwa n'igisirikare cya Israel ku bufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Khamenei ndetse n'abandi bayobozi bahoze bayobora igihugu cya Iran bakaba bariciye mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byagabye kuri iki gihugu cya Iran ku itariki 28 Gashyantare 2026. Nyuma y'icyumweru ibyo bitero bibayeho kuri uyu wa mbere, nibwo inama y'inararibonye mu gihugu cya Iran yatangaje ko Mutajab Khamenei uyu nguyu ari watorewe gusimbura se ndetse kandi agirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Mbere y'uko rero iki cyemezo gitangazwa, ubuyobozi bw'igihugu cya Israel bukaba bwatangaje ko uri buze gutorerwa uwari wese kuyobora igihugu cya Iran nawe ahita yicwa. Israel kandi yavuze ko izakomeza guhiga umuntu uwo ari we wese uzagirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ndetse n'undi muntu uwo ari we wese uzagira uruhare mu kumuhitamo. Kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026 ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ziri mu ntambara ikomeye cyane n'igihugu cya Iran. Buri ruhande rukaba ruvuga ko rurimo kwangiza ku buryo bukomeye cyane ibirindiro by'urwo ruhanganye narwo. Iran ikaba irimo kurasa mu gihugu cya Israel ndetse no ku bihugu byinshi bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati birimo ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo Arabia Saudite, Qatar, Bahrain, Kuwait, Syria ndetse na Iraq.